Nacional. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Picture? Ada lang isend iti picture, iti messenger ko. Idi upenek manong name dito nga picture nakita nalasing ko abigla ni salding asawa. Ngem ti babae nakalikod na isaruno ti video. Nga idi ta upenek dito nga video. Inarakop na ti asawak dito nga babae. Ket idi rumukat dito nga babae. Nakigtutak na malasin ko ni Cherry tibats ko. Nagpanaas ti puso, makariknag iti saem, makapungtutak manam na yun. Agtaltaleg at lakid din iti asawak, ngempod numad gayam, dagiti unang imbagada, nga adda kabit, adda babae ni salding asawak, nga malaksid kanyak, kada pa sa bali nga, ar-arakupen na, mangar-arakop ken kuana, ag-agkan na, mangag-agik ken kuana. Manong nemi, kada pa sa bali nga, nasakit para kanyak, mabukpukawan ti panagtalag ko, iti asawak, naman pa'y talon di kiti anak mi, manong nemi, ano taramidak? Rumbay ka di ka, ebidensya ni Cherry kat agrabrebelde, nga ba't agbababahay ka numit ti asawa na. Kat naibaga na minsan kanyak, manong nemi ti panagsarita mi, nga, kaya't nakano nga balsen ti asawa na. Kat no balsen na. Ti ka di asawak, manong nemi ti aramated na, tapno mabalis na ti asawa na. Kaya aping ang ti asawa. Saan nga mabalin da ito'y? Saan nga mabalin? Tingkay nangigan papagayam ket may salaeng nga paset ti pagkasaritaan, lagip ti napalabas ni Nerissa iti probinsya ti Ilocos Norte. Nga dito pagkasalitan, naging iso ti maikalima, entay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week, iti bulan ti Abril, idagtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026, babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, kendi programa nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Iti panangimat maton, ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Pagasan nyo data 50,000 pesos nga awaten ti 50,000 pesos nga awaten ti grand winner. Ken kastamoten, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up ket 20,000 pesos, third runner-up manod ti third runner-up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Hindi palat sa pulin nyo. Kaya datakkel di kiti premyo. Kapot aduman di kiti nayat nga tumulong nga mangted iti premyo. Kasi iti yum 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 special pork lechon belly. Agaman tayo iti naimbalitukan nga panagpuspuso na. Panagpuspuso da. Babayan ti panagitinulong dito yum 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 special pork lechon belly. Ayan. Idayan ti made to order Filipino foods in Hawaii. License and food handler certificate. Wano certified ko naman. Certified in Hawaii. Sinertipikaran ti Hawaii. Iti na legal. Dito yung yum 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 special pork lechon belly. Dito kit online selling. Yeah? Kaya napadanan nyo. Iti badanin nga panaglukat na
amang ipakaamuti online platforms. Do kasano kay nga gurderita Hawaii, iti yum yum yum, may special pork lechon belly, kaya kinakabsat. Kaya siyempre, agyaman tayo kadakwada dita. Pag-share ti program ang tayo ati live kapsat at kayo magbibuya dito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencia de Award. Paki-like, paki-share, at siyempre, napedali ko na, paki-share, paki-like, ken, napay. No, hanggang pa nakapag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencia de Award. Pag-follow, yeah? No mat iti YouTube channel, iting kay pakabuyaan ka dito nga video, ti ababang pakasalitaan, live na palabas ni Nerissa Ilocos Norte nga pinauluan ti iti talek. Like, paki-share, ken subscribe kay kuma. Iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencia de Award. Madam Duma, hintay ito ituloy nga ibasa dito'y ababa nga lagip tinapalamas ni Nerissa iti Ilocos Norte nga pinauluan ti iti talek. Yung napipinas tumit lang. Noong kahit tumit lang dublian nga buyaan into no aldaw, 12:30 aging ganat alas 2, iti program ato nga lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag page. Okay? Ano ito bracket line? Ag-share. Pag-share, yeah. Wala kita ag-share, Ahmed. Yan. Sharing is good. Uy, awisan da kayo ngagsurat. Dito programa tayo. Nga lagip tinapalamas iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencia de Award YouTube Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 gabot dakkel di kita agururay nga premyo yo. Okay ba? Okay. Ket siyempre ano ba? I-computer yo digiti pakasalitaan nyo sa isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Kay-share ako. Okay. Okay na? Di kita madamang nagbubuya kanya kita, Dan. Datoy ni Erlinda Panterosete, ni Marilyn Tamayo, ni Josephine Stango, ken Dadumapay. Okay, intay nga rin. Guro ka takablawan na rin birthday. So, nag-birthday ka dita. April, ano ita ka di? April 24, sir. April 24. Friday. Sino da kitag birthday? Happy birthday kini Melvin Balanay. Dita Agaga Burgos from Lito and Dayan Balanay and family. Advance happy birthday kada Sita Delia Matthew Garcia iti Australia kini Sita Albayal Decano. And advance happy wedding anniversary kada Dumel kini Elmi Garcia dita California. Kini advance happy birthday to my husband Art Estabilio and to my granddaughter Lexi Estabilio Ballesteros. Kablaw nagapukad ni Erlinda Estabilio papagayan. Ay tulit nga rin nga ibasa. Dato'y ababa nga lagip tinapalabas ni Nerissa iti Ilocos Norte nga pinauluan tayo iti talek. Ituloy ito yung nga ibasa. Saan laingin nga dayta nga video kan picture manong name tinaisan kanya. May pa mismo manong name ni Manong Henry akabsat ko nang ipakita ti picture nga adda akbayan ni saldi nga asawak nga nakarakos met manong name titakyag ti dayta nga babae iti bagi ni saldi. Ngayon kasalasan latang maikat iti panagatag ko. Kasi ka nagtalagak iti asawak. At awang met ti badlaw ko nga pagbaliwan no maladaw nga agawid manunimi overtime met. Sa itad na met amin nga sweldo na kanyak manunimi. Wano adda nga ta extra job na para ta extra nga babae. Dinamag ko idi kaning pakitak deta nga ladawan manunimi ket kinunana kanyak. Malagip kon ni Daisy deta kabagis ko. Ano nga kabagis? Kabagis ko. Ni father na ninong ko. So na lang tayo kasarta saan niya maisuna. Ngam nailis na latat nagan na. Kastat kina close me. Nabayag kami nga
nga hanga nagkita kami kita nga gundaway naginarakop kami. So hindi bagna kami nakaagbay ti takyag ko ti abagan na inrakos naman ti takyag na kanyak. Sino ka ta nakapicture ka data? Kabagis ko data, sweetheart. Ni Manong Henry. Kang kanayon nga, umay dito Api nga di mo tingkarin, api di mo sitain, api nga di mo investigarin ti asawam, kada ta babae na. Saksaktan na ka, lipliputan na ka, kunana. Kastamat lang ganit yun, nga kamsat ko, nga burdeg mi. Kastamat ato ka madamdamag da, nasiga kita da chicks na, mamati ka met. Saan ang karat nga mamati? Gabot ta, 100% ti panagtalik ko keng ka, Saldi. So, ang problema ta. Sabi ko nga, tagtultuloy nga ang problema ta. Sweetheart. Ngayon, mitideta nga gundaway, manong nemi, nga pa nakakita, ti picture, nga pa nangarakop, di cherry, ti asawak, ken ti na ibidyo, nga isot nakalisinak ken ni cherry. Dati na minsan idi, manong nemi, kat nagsarita kami, nagkinumusta kami. Naibaga na manong nemi, nga agbababa iti asawa na, ket kayat na nga balsen. In-advise ak idi nga saan nga makatulong ang makasolusyon dat iti problema iti sabali pa nga takdakkel man nga problema ko na. Imbagkan ka, ta saan nga kastat arabid nila kay mo na, uwen, gabot ada pa nagtalik ko keng kuana ko. Ngam iti day tagon daway. Nagbimalis ka din ni Cherry. Kat ti asawak manon nemi. Ti naramat na panangbalis na ti asawan. Kalpasan day tama ng nemi nang kunti ungor ti paglugan ti asawak dimtengdan. Dimtengdan ko na. Tanong kasta nga awan ti overtime ti asawak dagasan nga dagasan digit talungan nakmi iti eskwela kada kakalugan dan. Imo na manon nemi nga simrek dagiti anak ko nga nangarakop kanyak nga nabandan nagsukat gabotasan ko mauray ti asawak ta dagiti gondaweng nga dalusan nan, kotse nan, kasta nga may garahe na. Napang ko din hanon. Inarakop ko. Inagkak. Nagdigos kan. Nakaluto ak namin so nga nagdigos akon. Nagdigos ak tumet. Kalpasan nga mapakapagrabi tayo. No makaturog to nagitan nakta, di isuntumanen. Anyat araramidem. Apay nga awan ti madlaw ko nga panaglukay ti arakop mo. Panaglamiis ti gidagik mo. Nabuslong mitlat ta tirumuan. Anat sekreto? Apay nga awan ti pagadlawak. Idin to taddamet. Pudno nga aramid mo. Pudno nga aramid ko. Tawang ka din naman ang talik mo kanyak. Mamati ka din, nagiti may dandanon ken ka. Nimpakitak tiladawan manong. Sa ko yung pabuya ken kuana. Ti video. Sino nang picture kada kami kan nang video kada kami. Namumok ka di. Namamok ti babae. Ti Cherry. Bats ko ison. Ulan. So kartin mo muna bagina. Adla kami today nga lugar. Kat kung nandiyo gwardiya, sir, adla kamayat nga magisalita kada kayo. Iso na. Kahit kumalang mamit, ti asawa, ti bats ko, kunana. Ti magadakas imbarako sa nakrinukatan. Medyo nagkuak na nagsagana. Tano dublyan na taaramidan ko at baka matungpak ko ma. Gabata, ada kaya't akay papanan, ti panangarakop na kanya. Kaya't nakasulisukin. In no way. Nukasta, damo yun tagkita. Damo may tagkita. Di ba kas daawak doa pa yung imarakop. Data picture nakitam ka din nga, ada binalas ko. Data video nakitam ka din nga, nagkutiti imak na nangarakop kayong kuana. No. Nakatakdera. Nga sa anak nga nagkuti. Idi iduble na manen,
nga araw ko pernak. Kasi ko tayo kas makita. Di nga min naudi nga ba nagsalita mi. Impakaambo na kanyak nga agbababae kanu nila kay na. Sanay ba nga kahit na kanu nga balsen. Tano maaramid ti lalaki, maramid kanu ti babae. Pagkakunak no sikat aramatin na nga gibales. Ores sa sino nga babae ti mga sulisog kanyak, sweetheart. Sandan to ang palagi. Gaputay patay ka unay-unay. Kadyak kayat amasaktan ka. Naduman dita di lalaki nga talaga nga maaramid da iti may karelasyon ti sabali nga babae. Yung ba amlatay da? Diyak kayat nga tulatin. Kapag diyak kayat, masaktan ka. Diyak kayat nga mapukaw ti respeto kanyak dagitan ako. Diyak kayat nga da problema da. Diyak kayat nga makita nga garubos dagiti luam. Agyaman saldi. Agyaman Kat nagsubli ka namin pinsan, 100% nga panagtalik ko ken ka. Alisto nga naglabas, dagit na ragsak nga panawen, aging ka nga nagturpusen, dagit italo, nga anak mi manong nami kat adam amin ang trabaho da. Kaya't nga sawen, tilayangan na, panag-asawa da ti kurang na, tapno maipayanda kami mat iti apo ko. Saan ba yung nag-retired ni Saldi nga asawak manong nami ang nga nagretiro idinto ta siyak gabot ta okay matende kita anak ko nang pasday kak idi mini grocery nga sumit iti asasi kaswek nga panaglapag pagpalabasak iti oras. Naragsak kami kahit sapay ko naragsak tumit ti bangunin nga pamilya dagitan na. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong nami, kat thank you, tilaing mo nga nang ibasa, at sabi ko at damat na ipatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito nga agyaman nga paghaya mo, Nerissa, iti Ilocos Norte. Thank you mat kadagit nagbuya, at siyempre, dobyan yung to abuyain, into no Aldao, 12:30 king ganat alas 2, tapno, adada nga napintas, iti panakangegyo, ti pakabuklan, ti pakasaritaan ni Nerissa. Dayan, Tagupa, Balanay, thank you for watching. Happy birthday once again kini Melvin Balanay. May sakadag ti anak Dayan kini Lito, di ta agagaburkus. Dumadamdama, di manong nami, kablawak tumanin. Kanya lagi tira palabas, di si Jesse, kinablawak sa Jay. Opelia Bagawisan, asawa tayo ni Rupina Rasdas, ni Erlinda Estavillo, ni, sino pa? Ni Hill, Kagawad Hill Castillo, kumpad. Happy watching. Basta tayong ni MJ Agunoy, ni Erlinda Pante Rosete, kay ni Marilyn Tamayo, Josephine Stango, thank you. Kaya ulitin yung tumadlabuyain ito no Aldao, 12:30. Tilagip na palabas. Pinasimsiman na kailangan. Okay, pamagayan, padaan ng taktang rod, madamdama. Iti programa tayo nga Dear Manong Nemi. Thank you for watching.